Minum ya? Ya jangan tak usah. Yuk lah tadi dong kaki keluar ya. Iya iya jangan. Apa penyakit mula doa apa? Tak nak PC ya. Oh. Asnya rin cuman kesaper ya. Jangan telepon nak kak tuan. Jam bola. Aduh reng. Mon Usman nah. Pakai nang tenang macam ken tandi itu sero. Lagi man, pakai nang tenang melolo. Saya nggak kepaten yo. Kaki kak tuan. Iya. Ku sapa nga tengah malam. Dari di mana sambil Jadi badan nari ajar gelajar nyongok keadaan tisa. Apa napa njon kau? Oh, Kopi dia. kopi kak tuan. Oleh pak rapat. Perapa kak tuan. Jadi pakai tadi tabran betul. Yalah enom kak tuan. Ya rokon deh. Beda lek beda. Kan ini cuma kau rekap hai. Kelakar kato menan. Iba nun melolong, iba bini na melolong. Lagi na tayo hiba. Ya benih dari ya man. Pakai deh. Ada maman kapi berusin yung nga. Tahu ya perpantai itu kan. Doon nalala ya. Iya. Lu assalamualaikum kak tuan. Waalaikumsalam. Iya beda apa lek? Betak langkong ya kak ya, agang gubek tun sekecil kok ya. Enggak lek tak ganggu. Beda apa? Ida iya kak, tang bapak yang mulat boleh penyakit ada iya. Kok sebelah obat ya tak andi sekali kak setia. Minta tolong. Apa kak? Pola yang di PC ini sewoni ruah. Ngince makin kebelah obat. Ya Allah. Itu berapa kak lek? Enjak cuma ning tos. Ikat kak. Aduh, seporan na lek. Benikan engkau tak beri angin jam. Kan perpan pada tak nekuan. Itu na seporan lek ya. Oh iya kak tak apa-apa kak, mengkira-kira kita anti ongku. Ya enjak ru lek. Cak ocan papan kaki sakit. Sengkok tak bisa nolong. Di na seporan haram kan tak perpan tak neku sekali lek. Iya kak tak apa-apa kak, tidak kak. Saya langkung ya kak ya. Iya iya lek. Mater beres ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Di rumah boleh ya. Ya kak Tuhan tak nanti kok. Hanya yang cuma dembang kok setia. Said. Iya pak. Siapa kak tuan? Sahid ruang. Ada apa nya? Bapan mulat sakit na yan. Ulah kerandat mulut temung penyakit bapan sahid ro kak tuan. Tak ning apa deh tak kerja deh ro. Tak kadangin lat mulatan. Abit lan ja. Ini sar ko te. Iya sih. Ada apa nelfon kaki je? Ini cuma PC. Iya berapa tak neku sengko. Iya. Oh iya kak tuan ya mumpung beda kaki deh mayu. Ada maman. Cak ba melopar. Di sangkuban hapeng ko kake. Yan ja deh roa mumpung beda kaki. Kok terlalu seneng kaki ngan hi masamu dan lambak roa. Iya mas seneng dek remaj ya man. Biasa. Senam malam mayu. Beli ke pasamu dah boleh dek remah. Senam malam dek remaj ya. Lantai petol ekor. Apa kake saya ketunging jaman. Tunging tada. Nona ruang. Korpina. Mayra. Li sekalian. Tak dia ba la tua tak tu mandes sami.
Ambuh man. Latawa. Tak todus ke anan kake. Pataro karuan ki kun pakun pa kake. Ide kak tuan. Mumpung kondi pese bila boleh ko kena bisa ngajak kake masenang kake dero. Mumpung kondi pese ko ngajak kake masenang kake mayo. Tapi tahu sah keji. Todus ra paman latawa man. Wah, li sekali bila boleh saya ungkap ke lantai petolek koreng ko ban kake. Iya mung kondi pese mung tandi. Mayurah li sekali mayo. Wah bilang ko saya masenang kake boleh. Mung tandi pese bekto ingin sabiasa naro. Terus masenangan ko ake. Iya mayo. Ong kuat. Iya. Do na lo. Iya deh kak tuan. Sabi telepon. Kok mau tak berengkak akhir ya? Cek orang kayak itu. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. Halo. Dek, Iya kak tuan. Encan lagi ngi sama pese gila kan? Iya kak beda emang ya. Bada. Alhamdulillah beda kadu. Berarti masih teh kak. Iya lah dana kota mana? Oh iya kak langkong kak ya. Iya lah tuli. Ya assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Alhamdulillah paring diajudan ya Allah. Wes seneng kok deki aja. Positif kak tuan. Lantai petolekor. Sip iya deh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai lagi. Tahu lek. Itu nama kak tuan. Tahu kan dulu lek kopi Iya, ni. iya. Kakek ni cuma berapa kali? Tosekat. Tosekat. Berapa nak dompet tu? Tapi apa kak tuan? Marah, encan masenang sengko. Berapa lek? Tosekat. Tosekat. Ya deh. Alhamdulillah beda ya. Ida iya lek. Kakek tahu saru kepuru saurna. Lah sandin kakek. Oh iya. Aji pola na jauh can pesena kaus mana. Yatin pese dia kebeli obat ketampe bapan. Ya. Yowes la mole mala. Oh iya. Mantar tu dia beres bapan. Amin. Yung kok kayak mula kaya? Ya. Launan le. Oke langkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi bagi kasahit pesen kak tuan. Are. Encan kakek masenang sengko. Kan lantai petolekor kak tuan. Aji ki berdekaren na. Kakek jauh can masenang sengko. Deti nang koro senang abri ke ore. Salah lah kakek oleh kenceran. Kakek bisa masenang sengko. Tetin kaki sa nilfon kila. Nilfon sa hiji kak tuan. Ya tak mangkan na nelfon sa boleh le. Oh berarti burung sa antara ka lantai petolekor kak tuan. Are kan ki akare le. Ki kare benya. Terus, dari aja. Ya mayu bah parapa. Mayo.